یتھ ماہ رمضانس اندر کامیون گوبر یہ شراب ونیک تام چون زار ونیک تام گندن سگریٹ چون نافرمانی کرن بد اخلاقی کرن 1443 ہجری ہند ماہ رمضان پرتو تراون وول امس گو جمعہ دو احساس برسوار دو احساس بٹوار دو احساس دپن یس کس ماہ رمضانس من کر بہ پوز توبہ ون کر بہ از کے بعد غلط یا گۄڈنِکِس صفس یتھ ژٕ ونیتھ ژٕ شراب ژٕ کیازِ گۄڈنِکِس صفس یتن گمنڈ گژھی یتن تکبر گژھی لڑائی ژوٗزِو نہٕ پننٮ۪ن مسجدن اندر کینٛہہ یمن چھنہٕ تلاوتھٕے یِوان سانٮ۪ن ماجن کورٮ۪ن کرنہٕ یمن چھِ برابر صبح پٮ۪ٹھ شام تام پیوان پریپریشن کرٕنۍ مےٚ گژھِ آسُن ماز الگ مےٚ گژھِ آسُن زامُت دۄد الگ مےٚ گژھِ آسُن کھٔدٕر الگ مےٚ گژھِ آسُن پھلٲنۍ چیٖز الگ یِم تھاوِ صرف رننس پٮ۪ٹھ پانہٕ تہِ نہٕ تلاوت یِم تہِ نہٕ تلاوت ماہ رمضان بنوو وۄنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نُک رٮ۪تھا ماہ رمضان بنوو کھٮ۪ن چٮ۪نُک رٮ۪تھا پوٚزُے گوٚو بہٕ کرٕ نہٕ کھٮ۪نس چٮ۪نس انکار مگر کم از کم أمِس خاندارنہِ مہ ژٲنٛڈِو توٗر پننِس گرس اندر أمِس دیُت اجازت اوے اسلامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نونس پٮ۪ٹھ آسہِ خاندار لاگان لڑٲے نوٗن چھی کم أمِس چھِ شُرہن گنٹن ستٲمٕژ نوٗن چھی کم أمِس آو وننہٕ ژٕ ہیٚککھ پننہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ نوٗن تہِ وٕچھِتھ لیدٕر تہِ وٕچھِتھ مزٕ تہِ وٕچھِتھ پتہٕ آسہِ کۄلکس تراوان چٲنِس روزس چھُنہٕ اثر پیوان چٲنِس روزس چھُنہٕ اثر پیوان کیازِ ژےٚ چھُے خاندار ووٗل سُہ چھُ ظٲلِم سُہ چھُ جٲبِر بنیومُت وۄنۍ چھِ نیٚچوٗ کران پننہِ ماجہِ سۭتۍ زیادتی وۄنۍ چھِ شیٹہٕ وُہُر تہِ کران پننہِ خاندارنہِ سۭتۍ زیادتی یہِ چھُنہٕ دیٖن کینٛہہ اللہ اکبر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين حمد الصلاة الله بدر گبر ترسند ذات اقدس حق بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانن ہن خاطر چھ پدے مبارک بادی خوشخبری تو بشارت اکس عظیم رت چھ سائی فغن سبدن وول یت رتس متعلق نصوص چھ گواہی دیون یہ رت عظمت سید پر برکت سید پر رحمت سید پر یت سرسی جماعت کرن ام کس رحمت و مغفرت امیدوار آمین زناو چھ آمد کتاب و سنت کے حوال کنی جایا ون آتاکم رمضان کن جایا ون فرض اللہ علیکم سیامہ دشوی لفظ چھ پنس معنہس بن سٹھا بلاغت تھاون سٹھا وسط تھاون یل اس نمو لفظ سیام یہ درومت صوم سام یسوم مز مانے گو لغوی طور الامساک کاشر پور گو رکن پاترودن یہ گو لفظی معنی امسا ڈکشنری معنی شرعی معنی اصطلاحی معنی نمو تلگو الامساک عن الطعام والشراب والشهوة والجماع تلگو رکن پنن پان پاترٹن کھن نش چن نش نفسانی خواہشاتو نش غربتس نخ گسن نش
मिन तुलूइ फज्र सादिक इला गुरूब शम्स कोताम रुकाउन पनुन पान खन निश चन निश जिमा निश शहवातों निश कोताम मिन तुलूइ फज्र सादिक इला गुरूब शम्स सुबह यम तुलूइ फज्र सपदे गुरूब आफ्ताबस्ताम मदकूर चीजों निश पनुन पान पत रटुन ये गो सियाम ये गो सौम लफ्ज छु रमदान युस रमद मज द्रामुत लुगवी माने गो जलाना जालुम उलमा करन शरई माने बयान माने गो यत्रतस बन छु खुसूसी रहमतुक नदूल चानन तो म्यानन गुनहन छु जालन परवरदिगार अस्कर पन्ने रहमत सित माला माल पन्ने मगफिरत सित माला माल तहवील क़िबला पत के उलमा लेखन दह दो बाद यानी यल क़िबल गो तब्दील यल वन आओ फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम यल वन आओ कद नरौ तकल्लुब वजहिक फिस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा बार बार तुहुंद रोय मुबारक आसमान आलहस कुन तुलन रब छु जानन दिल मुबारक छु यसन बैतुल मक़दस बजाय गोस काबतुल्लाह युन क़िबल मुकर्रर करन ए मोहम्मद सरी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा पस फिरू पान रोय मुबारक तुकने यत तो दिल मुबारक छु खुश ये तुहुन दिल मुबारक छु यसन ये तमा उन जमा परवरदिगारन अनखना असन तमा ते जमा करखना सानन हाजातन तेरवई दिखना सानी विरगम से नायतार हायखना सानन औलादन दीनुक बहार हायुक बहार यत माशरज दि खमूमो तु गमूमो निश नजात परेशानियों निश नजात आमीन या रब्बल आलमीन यल तहवील क़िबला सपद क्या उलमा लेखन दह दो बाद आओ फर्ज रमदान यानी रमदान आओ फर्ज करना अम पत दह दो बाद यल नादिल आओ करने या अय्युहल्लदीन आमनू तिमो लूको इमो क्या वोनमुत ईमान ज मरहल तो ज फेज यथ आयतस मस रोद कमिश फर्ज गोड वनान रो पनुन ईमान करियो मुकम्मल इत पर इस्लाम शु पांच अरकान शहादा नमाज रोदा ज़कात हज यम गई पिलर्स ऑफ इस्लाम फंडामेंटल बेसिक ब्यागो ईमान तिशु अरकान ये अरदाव करन अखबिरनी अनिल ईमान मैं करतो इतला मैं करतो फिक्र ईमान गो क्या अल ईमान गो शम चीजन हुन्नाव गोबर मेन जानन बदर्ग जानन माजु कोर जानन बपाव याद योत अगो ईमान बिल्लाह बेगो ईमान बिल रुसुल बेगो ईमान बिल कुतुब बेगो ईमान बिल मलाइका बेगो ईमान बिल आखिरा बेगो ईमान बिल कदर अरकान ईमानस रोद तमिस पे फर्ज यमिस शनवनी अरकान पे मुकम्मल एतिकाद मुकम्मल यकीन तो पच अन आमुत कुतिबा अलैकुमुस सियाम चे पे वन फर्ज करना आमुत माह रमदान इशुन से पे कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम यतंदा पे कुंत्रु दो रोद थावन सिद कोर में कमाल इतना पे कुंत्रु दो रोद थावन सित वोतुस बशायद तकमीलस यह चेयोत यम रोद फर्ज यम रोद फर्ज करन आमच यम ति उमम गुदरे तिमन सारनी पे अल्लाह ताला हन यम रोद फर्ज करमच और यम कमन पे फर्ज युस आकिल आस युस बालिग आस मुसलमान मर्द आसन या जन आसन आकिल आस बालिग आस मुसलमान यम त्रे चीज गसन आसन
देवान तो पागल अमिस निश कलम तुलना आमुत युस जन वन मासूम नाबालिग अमिस वन अहकामातन हुन निफाज यम अमे बगैर मर्द या दने तिमन पे माह रमदान फर्ज क्या इस्तिस्नाई सूरत हाल फरमुखा गो दायमी मरीज अल्लाह ताला करिन बेमार शिफा यत 2019 वुहिक 21 नुस्कानियो रटित यत नुस्कानियो रटित फरमाओ युस ते मर्द बालिग त आकिल यस ते जन बालिग त आकिल अमिस पे रोद फर्ज अगर वन कह बेमार दायमी बेमार अमिस इस्तिस्नाई सूरत हाल नंबर 1 नंबर 2 मुसाफिर नंबर 3 गोब खोर कह कूर बचस अंदेश तकलीफ वातनुक नंबर 4 रतुक तकलीफ गो कौन शुरू अमिस अमे साथ इफ्तार कर पत दौड़ नंबर 5 अगर कह पन्निस बचस दोद चावन अमिस तकलीफ गथन महसूस बचस तो पानस रोजदारी सत अम सिंद खतर इस्तिस्नाई सूरत हाल नंबर 6 युस त्युत मुअम्मर बुजुर्ग जन या मर्द यमिस वतुन मुश्किल यमिस रोजदर रोदुन मुश्किल अम सिंद खतर आमुत वन फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर गडनत ओस वन आमुत अमिस हसा अम पत रोद थावने पता वन युस वन बेमार निश छुटकारा लबन युस दायमी मरीज युस बुजुर्ग शख्सियत या खातून यमन अकिस रोदस बदल अख मिस्कीन खाउन यमन दी माह रमदानुक सवाब ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शानहु जल्ल दिक्रहु यह कित अजीम रेत 3 लफ्ज़ आमत इस्तेमाल करना आमत वन इदा दखला इदा जा इदा काना तशवे लफ्ज़ फरमो गडनक इदा दखल रमदान ये दाखिल गस माह रमदान इजा जा रमदान ये माह रमदान ये इदा कान रमदान ये माह रमदान आओ तम पत अतमज के मेलन मुसलमान फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह अत्ते अल्फाज फुत्तिहत खोल निशीवन अबवाबुल जन्नह जन्नत दरवाज गो अख लफ्ज़ दोयम थी बोली फुत्तिहत अबवाबुस समा आसमान एक दरवाज़ खोलन परवरदिगार गैज़ अल्फाज 3 ती बोझो फुतिहत अबवाबुर रहमा रहमतिक दरवाज़ खोलन परवरदिगार इम सारी दरवाज़ थजी जमात खातर याला सानन वालिदैन हन खातर याला अस्कर जी जन्नतुल फिरदौस अंदर जाए आमीन या रब्बल आलमीन व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम जहन्नम के दरवाज़ बंद व सुलसिलति शयातीन शैतान वन जंजीरन अंदर बंद करन व सुफिदति शयातीन शैतान वन तोक त्राउन व मरदतुल जिन जिन वन सरकस जिन बंद करना युत होता ना ना इदा कानत अव्वलुल लैलतिन मिन रमदान नौ दोष इस्लामी कैलेंडर मुताबिक गुरूब आफ्ताब पत शुरू अब पेवन गडनत तरावी पढ़न क़ियामुल लैल करुन गडनत सहर खन अद रोदुन रोजदार अमुक मतलब गो माह रमदान शुरू गसन येल शाबानुक इख्तिदाम गो और चंद्र द्राव शामन कमुक माह रमदानुक अमे सत माह रमदानिक बरकत गसन नादिल अमे सत पे एहतमाम करुन अमे सत पे पन पान करुन प्रिपेयर क़ियामुल लैल खतर सहरी खतर रोजदारी खतर फरमोख यल गोडनिची रात व युनादी मुनादिन आफ्ताब लोसन रात गई शुरू एकदम गसन रब्बुल आलमीन सुन मुनादी
आसमान पे दिवन नाद ये नाद चुन यमो कनो योन बोजन अत गछ आसन रूहानी ताकत इंसानस ये यकीन आसन पास आसन ये क्या नाद दिवन व युनादी मुनादिन या बागियल खैर अकबिल व या बागिय शर्र अक्सिर वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार व ज़ालिका फी कुल्लि लैलतिन। अल्फाजन पर थो जो गोर ये क्या वन या बागियल खैर ऐ कान रतन खैर खाचन वाले, कान रतन नीकी करन वाले, कान रतन तहज्जुद पढ़न वाले, कान रतन नमाज गुजार वतन वाले, कान रतन सदको खैरात करन वाले, कान रतन रब्बुल आलमीन सुन फरमा बरदरी करन वाले। परवरदिगार आस्ति लिख यमने खुशबख्तन अंदर आमीन। ऐ कहन रतन रब राज करन वाले, ऐ कहन रतन नीकी हुन दरवाजे यल थावन वाले, अकबिल बहिम रथाव युस तमाम रतन हुन सरदार, युस तमाम रतन हुन अफजल तरीन रत कुर बयान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन क्या नाग दिन वोल वन अकबिल ब्रोंट पगजे थगजे न के यत्न दपक बोसुस कान रतन करन सदका तो खैरात, कान रतन पढ़न नवाफिल, कान रतन रोदन इज्तिमान अंदर, कान रतन पढ़न तहज्जुद, कान रतन करन पनुन पान वफादार वफाशार पेश, यत्न बहिम रत यत पन पान करे कमजोर पेश, ज्यादा ज्यादा करजी इबादत अंदर नीकियन अंदर पनुन पान पेश। वनी अमिस ने कहा रतन तौफीक मिलमुत अमिस तु मौका दिवन रब क्या वन वया बागिय शर्र अक्सिर ऐ कान रतन नीकी हुन दरवाजा बंद करन वाला, कान रतन शराब चन वाला, कान रतन जार गिंदन वाला, कान रतन रगसित करन वाला, कान रतन बेहई हुन दरवाजे यल थावन वाला, कान रतन रब सुन्ना फरमानी करन वाला रब छी दिवन नाद। माह रमजान छी गोडनिची रात रब्बुल आलमीन छी नाद दियानावन दपन छी अक्सर वने कर माह रमजानस पास पथा रोद सिगरेट हाथ रोज शराब हाथ रोज जार हाथ रोज नाफरमानी हाथ रोज इत वक्त गुजार मोबाइल पे सीरियल वुचनस मज यतना पबजी गेम गिंदख टाइम पास खतर यत फ्री फायर गेम गिंदख यत्र पन वक्त करक जाया पथा रोद कुरान खोल दे, मस्जिद हुन दरवाजा खोल दे, सबको खैरात दरवाजा खोल दे, नीकियन हुन दरवाजा खोल दे, नवाफिलन हुन दरवाजा खोल दे, खैरुक दरवाजा खोल दे। अल्लाह ताला चिवनन वलिल्लाहि वतकाउ मिनन नार। इशी सरियत थोड़ा कर जो गोर इशी सरियत यथ रतस अंदर प्रत रच मज वारियन गर्दनन छी आजाद करन अजनारी जहन्नम परवरदिगार। अर्श वाली ये जमात थजन तिमने खुशबख्तन बस सन वालिदैन थजक वनन वल तो बोदन वल थजक यहज गर्दन स आजाद छु करन अजनारी जहन्नम अस्त थज तिमने मन शुमार। थोड़ा कर जो गोर हस दिम्बा ये वन अव्वलुहु रहमतुन व अवसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। थोड़ा कर जो गोर गोबरी में लड़ाई बगैर झगड़ा बगैर योर गछि दिजो नु फतवा के योर गछि वन जो नु लुकन तो शो गलत वनन ना ना अलबत हेशनिश कर जो कोशिश इटा माह रमजान त्रेन हिस्सन में तकसीम कर गोडनिक दह दो रहमतिक दोयम दह दो मगफिरतिक त्रेयम दह दो आजादी हिं मगर ये सही हदीस वन आमुत प्रत कह रात आजादी हज अवै उलमा दपन ये तखस्सुस कर ये तखसीस कर गोडनिकन दहन दोहन रहमत से दोयमन दहन दोहन मगफिरत से त्रेयमन दहन दोहन आजादी से दपन ये सही अहादीसन सिद वाट थावन गोडनिक दह दो ते रहमत गोडनिक दह दो ते मगफिरत गोडनिक दह दो ते आजादी है दोयम दह दो ते रहमत दोयम दह दो ते मगफिरत दोयम दह दो ते आजादी है त्रेयम दह दो ते रहमत त्रेयम दह दो ते मगफिरत त्रेयम दह दो ते आजादी है। फरमावन वलिल्लाहि उतकाहु मिनन नार
پرت رٲژ اندر اکھ بٔڑ تعداد مسلمانن ہنزن گردنن ہند آزاد کرن رۄب آز نارِ دوٚیِم حصہٕ تہِ بوٗزِو وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ یہ خوشخبری چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رٲژ اندر پرٛٮ۪تھ کُنہِ رٲژ منٛز چھُ پروردگار بٔڑِس تعدادس آزاد کرن آز نارِ جہنم ییٚلہِ یہِ عظیٖم رٮ۪تھ چھُ یِنہٕ وول وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن تیٚلہِ یتھ رٮ۪تس کینٛہہ نۄقطہٕ ونہٕ بہٕ تِم تھٲیِو تُہۍ یاد یا آسہِ پگہہ سحر کھیوٚن یا آسہِ کٲلۍکٮ۪تھ یا آسہِ پگہہ پرٕنۍ تراوی یا آسہِ کٲلۍکٮ۪تھ پرٕنۍ تراوی انشاء اللہ صحت تھٲیِن ایمان تھٲیِن ولول تھٲیِن جوش تھٲیِن جذبہٕ تھٲیِن عطر مٔلزیو سرٛان کٔرزیو غسل کٔرزیو نٔے پلو لٲگِتھ ییٖزیو تراوی پرنہِ یِتھ نہٕ کٲہِل بٔنِو یِتھ نہٕ سُستہٕ بٔنِو یِتھ تہِ وٕنکہِ پٮ۪ٹھٕے ؤنِو شُراہ گنٹہٕ چھِ تھاوٕنۍ وۄنۍ کیٛاہ کرو شیطان چھُ کھوژناوان شیطان چھُ بعض اوقاتن اندر دھوکہٕ دِوان ہے وۄنۍ ہسا چھُ مےٚ بی پی کھسان وۄنۍ ہسا چھُس بہٕ ڈایبِٹِک وۄنۍ ہسا چھُ مےٚ میادٕ ژۄکان مگر پرُن چھُ ہیٚچھُن چھُ کاش أسۍ ہیٚچھہاو موجوٗدٕ میڈِکل ساینس چھُ ونان یُس بی پی پیشنٹ یُس ڈایبِٹِک پیشنٹ ییٚمِس میادس تکلیف سارنٕے بیمارن کٔرِنۍ شِفایہِ کامِلا غار تہِ ونان اعتراف کران دپان بی پی پیشنٹس تہِ دی شِفا پروردگار روزدٲری سۭتۍ یُس ڈایبِٹِک پیشنٹ أمِس تہِ میلہِ شِفا ماہِ رمضان کہِ برکت ییٚمِس میادس تکلیف أمِس تہِ کرِ شِفا ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کوئی بہانہ تراشنے کی ضرورت بلکہ 72 ہو کے استقبال کرنے کی ضرورت ہے سان کرزو نئی پلو لگزو پنن ٹائم کرزو منظم ٹائم ٹیبل دیزو فریم تلاوت کتس کالس درس قرآن کتس کالس سبحان اللہ کتس کالس ذکر کتس کالس اور بخاری کتس کالس مسلم کتس کالس ترمذی کتس کالس یہ ٹائم کرزو پنن منظم اخ سکنڈ تہ کرزو نہ ضایع اخ لمحہ تہ کرزو نہ ضایع گۄڈنیُک چیز یُس یتھ ماہ رمضانس کٔرِو پنٕنۍ نیت کرزو خالص یعنی رب سٕنٛدِ خٲطرٕ کرزو ماہ رمضانس عزت احترام تہٕ رٲضۍ کرنٕچ کوٗشش دٔپزیو وٕنیُک تام کیٛاہ چھُ مےٚ ماہ رمضانس کوٚرمُت بہٕ وٕچھٕ نہٕ تتھ کُن بہٕ اوسا شۄنٛگان زیادٕ کِنہٕ بہٕ اوسُس تلاوت کران زیادٕ ماہ رمضانس اندر ٲسۍ سلف کم نیندر کران مگر کٔشیٖر چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نیندر کران کتھ ماہ رمضانس اندرے افطارن چھِ تیوٗت کھٮ۪وان قیام اللیل کرنس چھُنہٕ طاقت میلان سحری چھِ تیز کھٮ۪وان پتہٕ چھُ مُشکل گژھان مسجد منٛز فجر نٮ۪ماز ادا کرٕنۍ فجر نٮ۪ماز پٔرِتھ سۭتی کم از کم 10-15 منٹ تھٲیِو پننٮ۪ن مسجدن اندر درسِ قرآنٕچ مجلس 2 آیت تھٲیِو معموٗل پننٮ۪ن مسجدن منٛز 2 آیت کٔرِو سورہ فاتحہ پٮ۪ٹھ شروع سورہ البقرہ اگر مکمل گژھِ خوش قسمت چھُ اگر نہٕ سورہ بقرہ مکمل گژھِ کم از کم پارے امِکۍ سورٕ تُلِو یِم زن روزانہٕ پران چھِ أسۍ پننٮ۪ن نٮ۪مازن اندر فلق ناس اتے پٮ۪ٹھ کٔرِو شروع اور پنُن ٹایم ٹیبل کٔرِو منظم پٲٹھۍ فریم کرنٕچ کوٗشش آوارگری منٛز مہٕ گُزٲرِو پنٕنۍ لحظات لمحات گۄڈنیُک چیٖز کٔرِو پنٕنۍ نیت کٔرِو حٲصِل خالص کیٛازِ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى یہ حدیث چھُو تۄہہِ بوٗزمُت مگر دوٚیِم حصہٕ کرٕ بہٕ بیان تمام اعمالن ہُنٛد دارمدار چھُ کتھ پٮ۪ٹھ نیتس پٮ۪ٹھ أکِس انسانس میلہِ تہِ ییٚمِچ تٔمۍ نیت آسہِ کٔرمٕژ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله یم رب سٕنٛدِ خٲطرٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ ہجرت کٔر تٔمۍ کٔر ہجرت رب سٕنٛدِ خٲطرٕ تسٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ امہِ کُے میلٮ۪س اجر ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه یعنی ہجرت کر دنیا خاطر یا کٲنٛسہِ زنہِ سۭتۍ نکاح کرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس میلہِ تَمہِ کُے ثواب تٔمِس میلہِ تَمہِ کُے جزا تٔمِس میلہِ تَمہِ کُے بدلہٕ اگر کٲنٛسہِ زنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ ہجرت کٔرٕن اگر کُنہِ دُنیا خٲطرٕ ہجرت کٔرٕن تَمہِ کُے میلہِ جزا تَمہِ کُے میلٮ۪س اللہ تعالیٰ ہس نِش بدلہٕ ہجرت کیٛازِ ووٚن رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کٔرۍزیو غور
हिजरत क्या वोन रसूल अकरम सुस्नमो अमल छना नमाज ते अमल छना रोज़ ते अमल छना ज़कात ते अमल छना सदक़े ते मगर यथस क्या कोर हिजरत खास रसूल अकरम सुस्नमो गोड फरमो इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फकानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि हिजरत क्या है अकवा का कर बयान अमर इब्न अल-आस सरी पड़ी रदी अल्लाह ताला ये मिस आखिरी वक्त अम कोर देवारस कुन पन रोय यानी अमिस ओस फेरुन बाचन कुन ये फ्योर देवारस कुन फबका तवीलन सदा कालस गो वदन सदा कालस गो ओशारन पन्नु चश्मो वहव्वल वजहहु इलल जिदार पन रोय कोरुन अक देवारस कुन फजारा इब्नुहु यकूल या अबता अम्मा बशरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकदा यलेम देवारस कुन कोर पन रोय इशवदन अमिस वथ पन नेची या अबता ए सानि माल अम्मा बशरक क्या चशे ना बशारत दिसमस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमी चीज फअक़बल बिवजहिही यलेम यबूज पन्ने नेचियन हिन जरिए तो अम फिर वन रोय पन्ने नेचियन कुन क्या वन फरमानो इन्नी कुन्तु अला अतबाक़िन सलासिन गबरो म्यानो मे छु गुजरे मि त्रे दौर जिंदगी हिंद कस दौर त्रे दौर गोडनिक दौर छु म्याने जिंदगी हुन मे उस दुनिया अंदर सारवी खोत नापसंद नऊदु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेन कोशिश बह गोसुस यमन पे लबन काबू बह करान ये शहीद मे सारवी खोत नापसंद इस्लाम पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलौ मुत्तु अला तिलकल हाल हर गब अदौरस मन गुजरे यास लकुन्तु मिन अहलिन नार तेल छन कुन शक शुबा तेल छन कुन वहम तेल छन कुन पसु पेश अल्लाह बचोयन अगर बात हालस मन गुजरे यास बोसुस नारी जहन्नम अंदर ददन वोल क्या मे अम सात ईमान नोसुम इस्लाम नोसुम टोट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरो ये दौर फलम्मा जअलल्लाहुल इस्लाम फी क़ल्बी वन यल मेनिस दिलस मज वात नो परवरदिगारन इस्लाम वन बनोस बु मुसलमान आतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज दर खिदमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबसुत यमीनका कर हज़रत मुबारक नबर बात करे बैयत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबसत यमीनहु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर पनुन दछुन दस्ते मुबारक नबर बैत खतर ज तरीक़ बैतस यल खातून यह बैयत करने अम सिन खतर से आब कटोर अनन गोड त्रावन पनुन दस्ते मुबारक पत त्रावन खातून खातून सिन दस्ते मुबारक लोगमुत मर्दस सुतोस पन्ने दस्ते मुबारक बैयत करन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आव दोपन बुचुस बैयत करन खतर तैयार दोचुन दस्ते मुबारक कोड नबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़बज़तु यदी युत्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक कोड नबर त मे कोड पनुन अथ वापस मालक या अमर हे क्या सकोर थे से तो दस्ते मुबारक कर नबर बकर बैयत बेकोर दस्ते मुबारक नबर चन्युत पनुन अथ वापस कुल्तु अरदतु अन अश्तरिता बुशुस यसन मशरूत बुनियादस पे बैयत करे फरमोस क़ाल तश्तरितु बिमादा बिमादा सकस बैयत छु यसन करन सको शर्त छु यसन थाउन कुल्तु ऐ युगफर अली मेश अकोय गम मेश गुदरबत वारिया जिंदगी ना फरमानी मस यल बत तोहि से बैयत कर मे कर हज मगफिरत परवरदिगार मेश अकोय गम अद कर बैयत यल मे मगफिरत कर जाति पाक हजरत अल्लाह त्रकत फरमाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थजो याद गडनिच कत फरमास अम्मालिम तन्नल इस्लाम यहदिम मा कान क़ब्लहु तशना मालूम
क्या 40 वरियन 30 वरियन 50 वरियन 50 वरियन यहूद का नजारा का मुलहिद का बटो का क्या ये से इस्लाम ओनुत इस्लाम अन्न पतिम सरसी मिटावन परवरदिगार पतिम सोरी माफ करन ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह इस्लाम सरसी माफ करन परवरदिगार गो नंबर 1 नंबर 2 व अन्नल हिजरत तहदिम मा कान क़ब्लहा दोयम अमल छे हिजरत यम हिजरत करो अल्लाह ताला सिन वति अंदर अल्लाह ताला रोज करन खतर हिजरत सिद्धि छु पतिम सरसी माफ करन परवरदिगार गैज अमल त्रयम अमल त बुझो व अन्नल हज यहदिम मा कान क़ब्लहु हज करन सिद्धि छु पतिम सरसी माफ करन परवरदिगार फरमावन योस म्याने जिंदगी हुन सुनहरी मौका अगर मैं अत दौरान गुजरेयास मे पूरे इत्मीनान मे दी जन्नत ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह क्या योस म्याने जिंदगी हुन सुदोर वमा कुन्तु तीका अन अमला ऐनय्य मिन्हु इजलालन लहू मे शन ज़ात मुदई गंडित रोई मुबारकस कुन नजर त्रमज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह त्यूत उसमें हया त्यूत उसमें हया तो किरदार मुदई गंडित मे जह वुचमुत रोई मुबारक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वलौ सुइल्तु अन असिफहु मा अतक्तु लिअन्नी लम अकुन अमलउ ऐनय्य मिन्हु हरगा तोय मे पृछु वन सक्यो तोस रोई मुबारक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर तोय मे पृछु बह कौन वन थी क्या मे जह मुदई गंडित रोई मुबारकस कुन वुचमुत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यूत ओस मे हया त्यूत ओस मे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद एहतराम तिस ओस मे अजमत दिलस मन जनाब नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलो मुत्तु अला तिलकल हाल लरजौतु अन अकून मिन अहलिल जन्नह हरगर अब दौरस मज गुजरे यास मे ओस पूर वमेद बुशुस तिल जन्नतियन मस सुम्मा वलीना अशिया अम पत यल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया मज द्राय अम पत आयस वारिया जिम्मेदारी त्राउन फेकन पेट घरकन हन जिम्मेदारी अयाल च जिम्मेदारी जमात च जिम्मेदारी अलाक च जिम्मेदारी मे छन पता यम जिम्मेदारी हेच मे नखा घरकन सित कोरमा इंसाफ जमात सित कोरमा इंसाफ दावत सित कोरमा इंसाफ जिम्मेदारी सित कोरमा इंसाफ मे छन ये पता कि मा अदरी मा हाली फीहा वन छन मे पता कि आज क्या आसि मेन हाल अगर बह आज मर आज क्या आसि मेन हाल हालांकि छु सहाबी जलील रदी अल्लाह ताला वन छु बहन गोबरो अगर बह वन गुजर उससे क्या करो न पकनो मेरे जनाज सित नार न पकनो मेरे जनाज सित वदन वाजिन अख पकनो न नार बे पकनो न वदन सह क्या गो नार पकनाउन उलमा करन शरा दपन नार पकनाउन गो अगर जनाजस पत पत शोर ये लागना अगर जनाजस पत पत क्या ये लागना यल जनाज तुल पन्नन फेकन पे क्या करो अम सिंद खतर मगफिरतुक दुआ इनफरादी तौर कशीर मन बदकिस्मती ये 1443 हिजरी मन वन पता कि ये जिकिरदार फेकिस पे तुलुक गड बदकिस्मती कि यम गर यम सात मैयत अते पे लागन मुसलमान दुआ कर सूरह सवाबुल फातिह वल इखलास बदकिस्मती अमिस ये इजाजत कह न सुन्नत साबित अमिस फेकिस पे तुलन बिस्मिल्लाह कर मैयत पकनाउन इनफरादी तौर कर दुआए मगफिरत वातनो जनादगाहस अंदर कसरत सान दुआ पढ़न यह दुआ यह नमाज यह दुआ यह नमाज और यमन दुहन पे गस इत्मीनान मुसलमान बदकिस्मती हेचन खतर इस्लाह खतर ये सलाम फिरन कत जनाजस अक तरफ सलाम लड़ाई बगैर झगड़ बगैर बल्कि उलमा कर बयान ज्यादा राज अके तरफ सलाम ज्यादा राज क्या अके तरफ सलाम 4 तकबीरात 5 तको कुन सात पढ़ित 6 तको कुन सात पढ़ित 7 तको कुन सात पढ़ित
जनादस अंदर त्रेमे तकबीर पत यम ते तकबीरात यमन सारनी तकबीरातन मन दुआ साबित अद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनादस अंदर पढ़ दुआ यम दुआ आमित युति सलाम फिर अगर दोन तरफन ते फिरो लड़ाई चुजो न के झगड़ करजो न के फसाद करजो न बस्तियन अंदर दोन तरफन ते चीज आवाज मगर राजेश अके तरफ यत बस्ती वन पता के एक तरफ जनाज अगर तक फिरो तक लड़ाई गसित लिहाजा मुसलमानो सुन्नतन पे गस अमल कर जोर बन या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन बाईमानो खुद पन्निस रब्बस बे बनियो पजारन मंस ये हज छु गसन उम्रा करन छु गसन तते कत तरफस छ सलाम फिरन दशनिस तरफस एक तरफ बस एक तरफ सलाम यवन फिरना ब्याक मसले ते हल गसन मस्जिद मज ते हको जनाजा पढ़ित युत्तै सलाम फिर एक तरफ या दो तरफ अम पत कशीर मज अक्सर मेनिस गामस मन चनिस गामस मस हमो दुहस छुन इत्मीनान एकदम छु पढ़न पत रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना इशुन सन्नत नि साबित तथ पे गस इत्मीनान युन यत पे इत्मीनान अन खातर दलील दिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो फरमोख नार पकनजो न मे पत बेन वादन वाजिन अलबत ख्याल थोजो युति बु गुजर कबर खंजो मे त्रोजो पे त्रे दोस मेल फेको त्रोयत क्या पढ़ोस मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा यम त्रे दुआ हेको पढ़ित अम पत ठहरजो कब्र पे कतिस कालस ठहरियो इस वन अमर इब्न अस रदियल्लाहु तआला इतिस कालस ऊंटी मारन ऊंट सुन माजी ज़बह करना इतिस कालस ठहरजो कत पे कब्र पे मंगो क्या अलहाकुमुत तकासुर छुन पढ़न वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा छुन पढ़न के वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर छुन पढ़न के अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील छुन पढ़न ये आम लागन वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा पे कब्र पे पढ़ो इशुन सुन्नत नि साबित के अहले हदीस पढ़न रात ताम सूरह बकरे गोडनिक आयात शान फर की तरफ सूरह बकरी की आखिरी आयात शान की तरफ ये साबित इंफरादी तौर पर दुआ कर अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामहु अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामहु अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामहु ये साबित के यम जनादस मन तुलनस मन यम नई नई चीज इंट्रोड्यूस कर यमो निश परहेज करो लड़ाई तो झगड़ बगैर जनाज तुलन तो पत पढ़न सारी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह क्या न साबित जनाज पढ़ पत ब्याक दुआ पाने छो पता क्या पढ़न कशीर ही अल्लाहुम्मा गफिरली हाय अफसोस हाय सोई किस्मत पत वचन बह क्या पढ़न अमिक मतलब गो परवरदिगारा मे कर मगफिरत मैतस कर खया न कर खा मे कर अल्लाहुम्मा गफिरली अमिस करुन मैतस खातिर दुआ सुते इनफरादी तौर परवरदिगारा अमिस कर मगफिरत कब्र पे बिहि दो साबित कदमी हुन दुआ कर दो मगर मे वन पजो पानस त याद मे याद फरमोक त्रे अमल तिम यम इंसान पतम सारसी मिटावन तो पाक साफ कर तथ मन हिजरत मगर अगर हिजरत मज नीयत खोट हिजरत दुनिया खातर तिल दिन अल्लाह ताला हिजरत सवाब माह रमदान अंदर गोडनिश कम पन नीयत कर खालिस क्या इन्नमल आमालु कल विआ तयस तम हदीस बोजमुत इन्नमल आमालु बिन्नियात इब्न माजाह अंदर छु किताब दुआतस इन्नमल आमालु कल विआ अमाल छ जंत बान अमल करन गो जंत बान आख बर्तन आख बान आख इज़ा ताब अस्फलुहु ताब आला ये बान चोक आसि साफ अत मज युस ति चीज त्राओ सहाय अम किस हेलमिस हिस्सस अंदर की सफाई अगर चौकोस ना साफ अगर बनिम हिस्सोस ना साफ अत मज त्राओ माश सह रोजा साफ किन गंद गंद अत मज त्राओ दूध सह रोजा साफ किन गंद
ये चौक गो दिल ये दिल आसे साफ तेल कर अमल कबूल ज़ात पाक हजरत अल्लाह ये नियत आसे साफ वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन खानदार ने था जन मिन्नत किया सॉरी बचपन जो खानदार ने रोब कर जजीर था जजीर चंद्राव नहीं माह रमजान अस्ते अमिश पढ़ुन बिस्मिल्लाह ये खदर खे त्रेशदाम चुन बिस्मिल्लाह पढ़ुन अम पत क्या छुस पढ़ुन त्रेशदाम चन पत बिस्मिल्लाह कर ज़हबत ज़मउ वब्तलतिल उरूक वसबतल अज्रु इंशा अल्लाह मैं सज त्रेश ज़हबत ज़मउ वब्तलतिल उरूक रग गई वन तर यमास खुश गमत शुरहन गंटन और वने वब्तलतिल उरूक वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह अज्र गौ साबित अज्र दी जरूर अकिस दोहस बदल ज़ात पाक हजरत अल्लाह अज्र कूता दी अल्लाह अकबर खानदानी न रोब के सुबह पे न गरस मज लड़ाई वन के मस्जिद मन दोहन मज लड़ाई ग दपान महज वनुस के यह नशे करन वोल अमिस सिगरेटुक जड़ अमिस सिगरेटुक अमिस हसा सिगरेटुक जड़ मजमा ऐसे पैक वैक तवन अल्लाह ताला बचोयम तमने सानन गोबरन अमिस हसा तमुक जड़ अरे भाई ये रोजा नहीं है ये जहालत है पन्ने खानदार ने सद अवै खानदार ने इजाजत दिनाम अगर खानदार आसे वूल अल्लाह ताला बचोयम तम नश गड क्या वन सह दीनदारी पन्ने खानदार ने लायन पन्ने खानदार ने रोबे तुलन तो रोबे सह क्या वन अहले हदीस हनफी पन्निस पानस बल्कि गई सादुल माह रमजानस अंदर यमन तिलावत यवन सान माजन कोरन करन यमन बराबर सुबह पे शाम तम पेवन प्रिपरेशन करे मे गसी आसुन माद अलग मे गसी आसुन जामुद्दद अलग मे गसी आसुन खदर अलग मे गसी आसुन फलन चीज अलग यम थाइव सिर्फ रन्नस पे पान तिन तिलावत यम तिन तिलावत माह रमजान बनोवन खंचनुक रहता माह रमजान बनो खंचनुक रहता पोजुई गो ब करन खनस चनस इनकार मगर कम अज कम अमिस खानदार निमत साइरियो तूड़ पन्नस गरस अंदर अमिस दुत इजाजत अवै इस्लामन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नुनस तडासी खानदार लागन लड़ाई नून छी कम अमिस शुरहन घंटा सतमस नून छी कम अमिस वन चे हेक पन्ने जेई पे नून ते वुछत लिदर ते वुछत मज ते वुछत पता आसे कलकस त्रावन चानिस रोद छुन असर पेवन चानिस रोद छुन असर पेवन क्या चे खानदार वूल सु छु जालिम सह जाबिर बनोमुत मन नेचू कर पन्ने माजो सत ज्यादती मन शत वुहर तन पन्ने खानदार सत ज्यादती यह दीन कह फरमो नीयत करू खालिस ये दिल आसे साफ अमुक असर पे चान रोदन पे अमुक असर पे चान अमालन पे वैजा फसद असफलहु फसद आला अगर चोकुय गंद अत मज कस नियामत त्रायक सह रोज न साफ शफाफ पन दिल कर साफ युत माह रमदान परतो त्राय पन नीयत कर खालिस रब सिंह खतर नंबर 1 नंबर 2 कैफ कुंतुम तस्तकबिलून रमदान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला फरमो तय कत पजो इस्तकबाल करन माह रमदानस कत पट सान पट हसा करन एकदम सारी परेशान नौजवान बुजुर्ग माज कोड़ वन क्या पन्ने 29 दोष रोद थावने यम 5 रेतन करन दुआ कतन रेतन 5 रेतन अस्लाफ करन दुआ परवरदिगारा मे वातनयि युस किस माह रमजानस मे वातनयि युस किस माह रमजानस फरमान तय कत पट इस्तकबाल करन माह रमजानस मा कान अहदुना यजुर्रु अला इस्तकबाल हिलाल व फी ज़र्रतिन हिक़दन अला अखीहिल मुस्लिम दिल कर जो साफ फरमा खासमन ओसन कान जुर्त ही करन माह रमजान के चंद्रस इस्तकबाल करने खतर अल्लाहुम्मा अहिल्लु अलैना बिल अमन यल चंद्र वुशो चंद्रस को नजर त्रावन विज गइस दुआ मंग परवरदिगार ये मेरा तो चंद्र खाजन साने खतर अमन वोल चंद्र सलामती वोल चंद्र बरकत वोल चंद्र ते इस्लाम चंद्र यत रतस मज गस में इस्लाम खिलाफ का अमल गछ यस्तन शिवाल यस्तन जुलकादु यस्तन जुलहिज्जु यस्तन माह रमदान दपन इस्तकबाल करने खतर जुर्त ही लबन माह रमजान कि चंद्रस अगर असे कंसे बयस मुतल्लक दिलस मज आसे किन बगज अदावत
दिल कर साफ अगर माह रमजान ब्रोट अमिस बॉयस सत अदावत बगुज हसद किन अगर यथन माह रमजानस कर बह इस्तकबाल तेल कत पे कर दिल मज कर हसद बगुज नबर अदावत नबर नशा कर नबर अगर नशा पन्निस बॉय सुन 29 दह बजाव थव तो 30 दह 30 दह बजाव थव तो शिवाल 6 दह क्या शुक्र इस्तकबाल कर माह रमजानस नशा गन बॉय सुन युन बगुज गन बॉय सुन आसन हसद गन बॉय सुन आसन अगर माह रमजान यन इस्तकबाल कर पन दिल कर साफ कमिस मुतल्लक हमसायस मुतल्लक रिश्तेदारस मुतल्लक उस लड़की नमाज अमिस मुतल्लक वन सुजो में लड़ाई मस्जिदन अंदर गो सफस सत इस कहन रेतन हाजिर वन यु रोब करोस जामिया अहले हदीस शेरबागस मज यु रोब करोस जामिया अहले हदीस वीरिस मज यु रोब करोस जामिया अहले हदीस जंगलात हंडी मज कहन रेतन कत अल्लाह ताला संदिस रहमतस दिन ठहरे अल्लाह ताला संदिस मगफिरतस दिन ठहरे तत तमिस मगफिरत करने आमुत युस मेहिस कमजोर मौलवी सबस निश गया मे कर नमनमत कतल वन गो मे एहसास मे पज न कतल करुन क्या गलत करुन क्या वन मे कर तोब कबूल यह मौलवी सब मेन पे कमजोर अम दोपस हता नमनमत कतल कर वाले नमनमतन कतलन तत ाड़न माफी रब सिंद दरबार ऐ कत करी माफ दोपस वन करो सेंचुरी बराबर वन करो हक अम तुल मौलवी सब तुझस गर्दन थोद तुझस गर्दन थोद तो मकलो मौलवी सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वन जान वोल कुस्ताम मौलवी सब असन न ग जुमास पे असन न ग बेस वाजस मज असन बल्कि हेस दुन पन्निस मानस यह गो जान वलिस निश तुमस नमनमत करायम पत गयास मौलवी सबस निश तम वन यथ पट सुत कोरम हाथ गो बराबर मान सा वन मेशा माफी मेशा मगफिरत दोपनस हा क्या मगर मेन आसे तजवीज मगफिरत करी रब मगर ये बस्ती मन शीनो रोदन नेकोकार बस्ती छाड़ नेकोकार बस्ती क्या ये चीज गलत आदत यह बैद औकातन अंदर मकानस मुतलक उलमा कर बयान ये कुन मकानस अंदर अकिस इंसानस नहूसत गल कुन मकानस मज अकिस इंसानस अल्लाह ताला बचयन बेमारदारी ज्यादा गि बेबरकती गलमा अकोई नुस्ख दिवन तेल हिजरत पेवन कर तेल मकान मज पेवन नेरुन फरमोन ये बस्ती अंदर न क्या बस्ती मन चे सोहबत गलत ग नेकोकार हज बस्ती मज यह द्राव अमिस पज पट शौक बह कर तोब हेक माह रमदानस अंदर कामोन गोबर यह शराब वनुक ताम चवन जार वनुक ताम गिंद सिगरेट चवन नाफरमानी कर बदअखलाकी कर 1443 हिजरी माह रमजान परतो त्रावन वोल अमिस गो जुमा दो एहसास ब्रसवार दो एहसास बटवार दो एहसास दोपन युस किस माह रमदानस मज कर बह पोज तोब वन कर बह अजक बाद गलत याव गोडनिकिस सफस इतन वन शराब क्या गोडनिकिस सफस इतन कमंड गन तकबर गि लड़ाई चूजो न पन्न मस्जिदन अंदर कह द्राव यह नेकोकार बस्ती कुन मशीयत रब वत गो रुख कब्ज वत गो रुख दशवे फरिश्त आय अजाबिक तो रहमत फरिश्त दपान अमे नियत कर्म तोब यह द्रोमुत तोब कर खतर लिहाजा गो अमिस जन्नत अजाबिक वन यह वोत वन बस्ती मज कह गो पान वन इख्तिलाफ रहमत कन फरिश्तन बे कमन अजाब कन फरिश्तन अल्लाह अकबर रब सज रहमत रबन दोप हता मा करो इख्तिलाफ रबस इख्तिलाफ पसंद इख्तिलाफ क्या पसंद तुम कर ठेकेदार वन लजो मस्जिदन मज लड़ाई वहन ताथन पे लड़ाई लग जामिया अहले हदीस शहरबाग तो जमीयत अहले हदीस जिला इस्लामाबाद पैगाम लीजिए 20 पढ़ने वाले 20 पढ़े 8 पढ़ने वाले 8 पढ़े 32 पढ़ने वाले 32 पढ़े जिसको जितना इल्म हो वो उतना पढ़े किसी को लड़ने झगड़ने की इजाजत किसी को ठेकेदार बनने की इजाजत किसी को तनकीद करने की इजाजत नहीं है न लोग जो 8 वालिस लड़ाई न लोग जो 20 वालिस लड़ाई इतना हाल पत गु यह केस तमिस निश तमिस पता सोच गैर मुस्लिम दपन न गई तुहज 8 न गई हम 20 मजिम वत गई 10 वलियो 10 पढ़ो हता दकल दी तो चंड पन्निस
ये सिख करन सलाह मुसलमान 8 वालन तो 1 वालन क्या गई लड़ाई सिखोस इमीडिएट बॉस सिकस निशल गई तम दोपक न गई यह 8 न गई तुहज मन करो मंजिम वात इख्तियार मंजिम वात गई वलियो बाह पड़ो वलियो फासल कम कर सिकन कर फासल यतन साई बाशा करियो माह रमजानस 8 पड़े द्राव से क्या जी जड़ वो पढ़न वाल पढ़तन वो 2 पढ़तन 2 पढ़तन इमाम मालिक शुद्र 2 उन कायल से क्या शरार पढ़तन अच्छ गुंजाइश सलातुल लैल मसना मसना रात नमाज छ 2 रकात रात पढ़तन का से क्या शरार न गस खसन 8 वाली शरार न गस खास वो वाली शरार अलबत कर गुजारिश सही पढ़न अहले हदीस मस्जिद मज नमाज आज परवरदिगारस यसन दोख दिन आज गसन हनफी मस्जिद मज अम मूजूब तक 15 मिनट लगन अहले हदीस मस्जिद मज अम मूजूब तक 1.5 घंटे दिवन ये गई दीनदारी कि यह परवरदिगारस यसन नऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह दोख दिन 1 किलोमीटर पेतन पकुन क्या सतायक तिमन यम वो कायल पढ़तन तिम वो पढ़त 1 किलोमीटर पेतन सफर करुन अल्लाह ताला दी अकिस कदमस इंशाअल्लाह 1 दर्जे बला लड़ाई चो न कह झगड़ करो न कह रबन बग इख्तिलाफ न वलि मेनो दोपन गो मेनो 2 रवायत शाम या गोमुत यह मे हूँ गुनाहगार यमिस 1 रेतन गुनाह यमिस 60 वरियन गुनाह या गोमुत यह मरन मरन खखर तथ बस्ती कुन बेस ताम कदम यथ बस्ती कुन अमिस आलिमन रहबरी कर यथ बस्ती कुन गल मोद यह जीनस पे ताम कदम गोमुत अत बस्ती कुन या दोप रब्बन जमीनस दोपनस या द्राया तौब करने जमीनस वो अल्लाह अकबर दोपनस यह द्राया क्या करने वह हपर छटन छटन युकुन अमिस गसन अल्लाह अकबर तपर क्या छटन छटन यपर जेठन जेठन यानी ज्यादा कदनाउन यह कदम कुकुन नेकोकार बस्ती कुन जमीनस दोप रब्बन तु छट जीठ जे ना कदम गई तुकनी ज्यादा युकुन अमिस रहबरी आलिमन कर्म रब्बन दोबुक फैसलो गो यह बस्ती कुन नजदीक वोतमुत लिहाजा गो अम सिंदन तमाम गुनाहन मगफिरत यह गो जन्नतस त्रावन अल्हम्दुलिल्लाह अस कर मगफिरत इंशाअल्लाह इस्तकबाल करो माह रमजानस बड़ खुशी सान बड़ अमन सान व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिक व रसूलिक व हबीबिक मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दिन सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम व अख्दुल मन खज़ल दिन सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तुजलना मिनहुम तादुल इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون परवरदिगार बेमारन कर शिफा परवरदिगार बेमारन कर शिफा मस्जिद शरीफ करियो मुकम्मल माउनत रब करियो खैर आफियत संदर जाए हम तो गमो निशरश परवरदिगार के लिहाजा के मिनट मा गसन बुशुस माजरत का अल्लाह ताला करियो खैर आफियत संदर जाए इंशाअल्लाह ऐसे पगा के उन मस्जिदन इनॉग्रेशन यमन माह रमजान संदर नमाज पढ़न इंशाअल्लाह अंदर आसे पगा नमाज दोहर पे इज्तिमा जामे अहले हदीस लिसर कोकरनागस अंदर ये सन नायब सदर तन और बे सन नाज़िम नशर इशात त मुबशर हसन वानी डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल किंदली हफिज़हुमुल्लाह यम सारी तो अगर अल्लाह ताला योस इस्तियासो इंशाअल्लाह अज़ीज अत इज्तिमा अंदर तो ब्या इज्तिमा आसे इंशाअल्लाह असर पे बेस मस्जिद जामे अहले हदीस खुल रानी पोरा तत मस्जिद अस गोडिश नमाज पढ़न इंशाअल्लाह तत करन मुसलमान शमूलियत कर कोशिश अल्लाह ताला करो खैर आफियत अंदर जाए क्या मुसलमान यमन वालद वनकन सौर इंस्टीट्यूटस अंदर गुलाम कदर मलपुर सब यम जन सौरस अंदर पन्नस वालदस वनकन इलाज कर अल्लाह ताला कर अमिस वालदस ते शिफाई कामिला शिफाई आजिला जुड़वा बच्चे अल्लाह ताला कर यमन दशवनी बच्चन यम वेंटिलेटरस पे वनकन शिफाई कामिला शिफाई आजिला क्या तो मुसलमानों दुआए हाजत खतर अस सूदमुत नजरान मस्जिद शरीफस क्या मुसलमान यम दन बुजुर्ग
बुजुर्ग शख्सियात अब्दुल गफ्फार शेख सबस सान बाकी अल्लाह ताला करिन यमन ते ईमान चारी दुनिया चारी ते आखरत चारी ते वारिया मुसलमान यमो नबर कन ते नजरान दुत अल्लाह ताला करिन यमन सारे बेमारन शिफाई कामिला शिफाई आजिला नामालूम शमसीपुरा मटन पे 100 रुपये दिवन अल्लाह ताला करिन अमिस बेमारस ते शिफाई कामिला शिफाई आजिला करिन बे गुजरे ऐसे पन्ने हदीस यम नबर कन यस खदमत अंजाम दिवन मोहतरम गुलजार सबीरी तिमन आज वलदे मोहतरमा तस्त करिन करवट करवट जन्नत अंदर जाए बाकी तमाम अमवात इंसान यम जानो कि यथ हफ्तस मज गुजरे तिमन सारे करिन मगफिरत यम जानो तिमन त करिन मगफिरत अल्लाह ताला करिन सानन औलादन ते सानन वालिदैन ते वनन वालिन ते बोदन वालिन ते मगफिरत सारे मुसलमान करिन मगफिरत यमे हफ्त शस पन्ने बुजुर्गस पन जवजा गुजरेमस अल्लाह ताला करिन तमिस त करवट करवट जन्नत अंदर जाए तुहंदन गरवाजन इंसान सानन गरवाजन इंसान तुहंदन औलादन तुहंदिस मालिस माज ते सानिस मालिस माज सान सारे मुसलमानन हन जायज हाजात करिन रवा सेहत कामिल करिन अता माह रमदान दिन रत पे इस्तकबाल करन तौफीक सारे मुसलमानन हन जायज हाजात करिन रवा गुलाम कादिर नई बस्ती 500 रुपये दुआई मगफिरत वालिदैन बेनि जिगर तो बेहज नश असमज पन बेनि असमज पन इन सारे हंद खतर दुआई मगफिरत असलाफ जमीयत परवरदिगार इन सारे हज कबर कर परनोर परवरदिगार अमिस सानि हमशेरस त कर मगफिरत अमिस सानि माज त कर मगफिरत अमन वालिदैन त कर मगफिरत यमो नजरान सुजमुत तिमन त कर मगफिरत लाचारन कास लाचारी बेबसन कास बेबसी नौतवानन कास नौतवानी अस कर पन्निस रहमत उम्मीदवार मगफिरत उम्मीदवार कामयाबी त कमरनी सित कर हम किनार जमियत अहले हदीस जम्मू कश्मीर तो ब्रोह कुन इंशाअल्लाह ज़कात किस्मत अंदर ज़कात थो पन इंशाअल्लाह यमे महबूब जमात खतर रब करू खैर आफियत अंदर जाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।